салом алейкум бинандагони гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилооти ахборо аз телевизиони тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонид. дар студия бо шумо Саид Карам Шарифзода ва Наргиз Шарифзода. имрӯз таҳти раёсати раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Маҳмад Тоҳир Зокирзода бо иштироки вакилони маҷлиси намояндагон, роҳбарияти вазорати молияи ҷумҳурии тоҷикистон, кумитаи андозӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, хадамоти гумрукӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, бонки миллии ҷумҳурии тоҷикистон ва дигар сохторҳои давлатӣ муҳокимаи парламентӣ оид ба иҷрои қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи буҷети давлатии ҷумҳурии тоҷикистон барои соли 2009 дар 9 моҳи соли 2020 баргузор гардид. дар ҷаласа дар сатҳи муайян иҷро нагардидани буҷети давлатӣ, камбудӣ ва норасогиҳо, инчунин сабабу омилҳое ки садди роҳи иҷрои сифатноки буҷети давлатӣ дар давраи ҳисоботӣ гардиданд, баррасӣ карда шуданд. баррасии масъалаи мазкур пеш аз ҳама барои ислоҳи камбудию норасоиҳои дар иҷрои буҷети соли ҷорӣ ҷой дошта мусоидат менамояд. таъкид гардид ки пешбурди сиёсати устувори буҷету андоз ва иҷроиши босифати он ба даромади буҷети давлатӣ, ҷалб намудани захираҳои иловагии молиявӣ, таъмини истифодаи самарабахши маблағҳои буҷетӣ, саривақт амалӣ намудани лоиҳаҳои муштараки сармоягузории давлатӣ ва мусоидат ба рушди устувори иқтисодиёти миллӣ дар давраи стратегияву барномаҳои давлатӣ қабул гардида вазифаи асосии сохторҳои дахлдори кишвар мебошад. дар анҷоми муҳокимаи парлумонӣ аз рӯи масъалаҳои муҳокимаи парламентӣ оид ба иҷрои қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи буҷети давлатии ҷумҳурии тоҷикистон барои соли 2020 дар 9 моҳи соли 2020 бо назардошти таклифу пешниҳодҳое ки дар маърузаву баромадҳо қайд гардиданд, қарорҳои дахлдор қабул карда шуданд. дар доираи таҷлили ҷашни 26-уми солгарди қабули Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз дар шаҳри Душанбе форуми 6-уми миллӣ оид ба волояти қонун дар ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. Нуралӣ Сафомиддин аз рафти баргузории ин чорабинӣ гузориш омода намудааст. форуми миллӣ маротибаи шашум аст ки дар ҷумҳурии тоҷикистон баргузор карда мешавад. ҳамчунин зикр гардид ки форуми шашуми миллӣ оид ба волояти қонун ягона пойгоҳе мебошад ки ҳуқуқшиносони мамлакатро барои муайян намудани афзалиятҳо ва таҳияи пешниҳодҳо барои мусоидат намудан ба волояти қонун ва дастрасӣ пайдо кардан ба адолати судӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон муттаҳид месозад. дар форуми миллии навбатӣ се масъалаҳои ҳуқуқӣ баррасӣ карда мешаванд ки ин пеш аз ҳама низоми адолати судӣ, ҳадафи 16-уми ҳадафҳои рушди устувори Созмони Милали Муттаҳид, дастрасии ёрии ҳуқуқии ройгон, дастовардҳо, мушкилиҳо ва роҳҳои ҳалли он ва пешбурди ҳуқуқҳои шахсони маъюбӣ дошта, ҳамчунин дастовардҳо ва мушкилиҳои дар ин самт. бояд тазаккур дод ки ҳадафи форуми миллӣ муайян намудани мушкилоте ки барои таҳкими волояти қонун дар Тоҷикистон монеа эҷод мекунанд, ҷустуҷӯи муштараки роҳҳо тавассути табодули таҷриба ва муҳокимаи озод ва инчунин таҳияи тавсияҳои мушаххаси пешниҳодҳо бо мақсади таъмин намудани волояти қонун дар Тоҷикистон ва баробарии шаҳрвандон дар назди қонун мебошад. имрӯз ки форуми шашуми миллӣ оид ба волояти қонун дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташаббуси вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид, як идомаи мантиқии ҳамин гуфтаҳо ба ҳисоб меравад. бояд тазаккур дод ки форуми миллӣ оид ба волояти қонун дар ҷумҳурии Тоҷикистон беҳтарин майдони ҳуқуқӣ ба ҳисоб меравад ки тамоми ҳуқуқшиносони кишварро баҳри муайян намудани афзалиятҳо ва инчунин муайян намудани пешниҳодҳо баҳри мусоидат ба волояти қонун ва дастрасӣ пайдо кардан ба адолати судӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон гирд меорад. дар чорабинии мазкур масъалаҳо вобаста ба ислоҳоти низоми судӣ, ҳадафи 16 ҳадафи рушди устувори Созмони Милали Муттаҳид, дастрасии ёрии ҳуқуқии ройгон, дастовардҳо, мушкилот ва роҳи ҳалли он, пешбурди ҳуқуқҳои шахсони маъюб дошта дар ҷумҳурии Тоҷикистон, дастовардҳо ва қадамҳои минбаъда мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. мавриди зикр аст ки форуми шашуми миллӣ дар асоси нақшаи баргузории чорабиниҳои илмӣ ва илми техникӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида шуд. форуми миллӣ минбари куллӣ аст ки дар он намояндагони мақомот
اسلوحات دولتی و اینستیتوت‌های جامعه شهروندی می‌توانند مسائل‌ها و مشکلات مهم را محاکمه کرده راه‌های حل آن را یکجا جستجو نمایند. فعالیت جامعه شهروندی باید به تحکیم نهادهای دولتی که حقوق انسان را تبلیغ و حمایت می‌کند روانه کرده شود. جامعه شهروندی می‌تواند یاور خوبی دولت باشد، زیرا آن دائما با مردم در تماس بوده درباره مشکلات محل معلومات بیشتر دارد. همکاری بین ساختارهای دولتی و اینستیتوت‌های جامعه شهروندی می‌تواند اصلاحات را تا حد امکان ثمره‌ناک‌تر گرداند. نورعلی صفامیدی، مهروز جمعه، عبیدالله سیولی برای برنامه اخبار. نقش کنستитуtsiya ба сифати қонуни асосӣ дар бунёди давлати соҳибистиқлоли тоҷикистон ба даст овардани ваҳдати миллӣ, пойдории сулҳу суботи сартосарӣ ва таъмини ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд бузург аст. татбиқи муқаррароти конституtsiya ва таъмини волояти қонун буд ки имрӯз ҷумҳурии тоҷикистон ба пешравиҳои назаррас ноил гардидааст. 6 ноябри соли 1994 дар таърихи халқи тоҷик ҳамчун рӯзи конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон сабт гардида, дар ин рӯз нахустин маротиба дар таърихи давлатдории тоҷикон ба тариқи райпурсии умумихалқӣ конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон қабул гардид ва мардуми тоҷикистон бо қабули қонуни асосии мамлакат барои ташаккули давлати демократӣ, дунявӣ ва ҳуқуқбунёд заминаи боэътимод гузоштанд. аз муқаррароти конституция, аз муқаррароти ин меъёри конституция ба мо бармеояд ки халқу миллати тоҷик аз аввал бо қабул намудани қонунномаҳои худ фақат дар бахши арзиши олии эътироф намудани ҳуқуқҳои инсон маъмулу машҳур аст. дар ин раванд дар қатори конституцияи ҷумҳурии тоҷикистон мо метавонем масалан эъломияи курӯши кабирро мисол овард ки аз ибтидо барои озодии виҷдон ва ҳуқуқу озодиҳои асосии инсон ва шаҳрванд равона карда шудааст. конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон пеш аз ҳама истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон, истиқлолияти сиёсиву иҷтимоии ҳар як шаҳрванди мамлакатамон мебошад ки он як қонунномаи кулли сокинони ҷумҳурии тоҷикистон новобаста аз нажод, миллату мансубият ҳуқуқи ҳар як шаҳрвандро дар қонунҳои амалкунанда таъмин намуда, ба онҳо кафолати зиндагии осудаю бофароғат, саодат, хушрӯзиву шукуфоиро муҳайё месозад. яке аз хусусиятҳои асосии конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар он ифода меёбад ки дар боби дуюми конститутсия ҳуқуқ, озодӣ ва вазифаҳои инсон ва шаҳрванд пешбинӣ шудааст. тибқи ин меъёри конститутсия ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд арзиши олӣ дошта, аз тарафи конститутсия санадҳои ҳуқуқи байналмилалие ки онҳоро ҷумҳурии тоҷикистон эътироф кардааст ва санадҳои ҳуқуқие ки дар заминаи конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон қабул карда шуданд кафолат дода мешавад. конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон дорои аҳамияти байналмилалӣ низ мебошад. ба шарофати арзишҳои асосии конститутсионии он миллати тоҷикро дар арсаи ҷаҳон шинохтаву эътироф намуданд. конститутсия ҳамчун санади муҳими давлатӣ ва ҷамъиятӣ дар ҳаёти ҳар як давлат ва ҷомеа нақши муҳим дорад, зеро ба воситаи конститутсия муносибатҳои муҳимтарини сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва ахлоқии ҷомеа ва давлат танзим карда мешавад. конститутсия танзимгари муносибатҳои мақомотҳои давлатӣ, муносибатҳои дар самти иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, муносибатҳо дар самти ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд равона мешавад. моҳияти конститутсия боз дар он ифода меёбад ки конститутсия воситаи муҳим дар амалӣ сохтани сиёсати дохилӣ ва хориҷии кишвар низ баромад менамояд. ҳамин аст ки конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби созмони амнияту ҳамкорӣ дар аврупо, яке аз 5 конститутсияҳои беҳтарини давлатҳои аъзои ин ташкилоти мӯътабари байналмилалӣ эътироф гардидааст. воқеан ҳамаи ин рушду тараққиёт ва музаффариятҳо натиҷаи конститутсияи мамлакат ва меваи даврони истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун муқаддасоти миллӣ аз ҷониби кулли сокинони шарафманди тоҷикистон гиромӣ ва арҷ гузошта мешавад. хуршедаи наҷмиддин, фирдавси бобоназар, душанбе ахбор. конституция шоҳсутун, бахтномаи миллат ва тақдирсози имрӯзу фардои давлати тоҷикистон ва миллати тоҷик ба ҳисоб рафта, ҳифз ва риоя кардани он барои ҳар як фард қарзи шаҳрвандӣ мебошад. дар вазорату идора ва муассисаҳои таълимӣ бахшида ба 26-умин солгарди конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон чорабиниҳои гуногун баргузор гардиданд. шарҳи бештар дар гузориши ҳамкорони мо.
در وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نوی جمهوری تاجیکستان بخشیده به 26مین سالگرد قبول کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان جمع آمد برگزار گردید. در چرابین کارمندان دستگاه مرکزی و عالمان ساحه حقوقی دانشکده سیاحی صاحبکاری و خدمت اشتراک نموده در موضوعهای گوناگون معروضه کردند. تاکید گردید که نقش کنستیتوسیا به صفت قانون اساسی در بنیاد دولت صاحب استقلال تاجیکستان به دست آوردن وحدت ملی، پایداری صلح و وحدت و تأمین حفظ حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند بسا بزرگ است. نتیجه موجودیت کنستیتوسیا و تأمین ولایت قانون بود که امروز جمهوری تاجیکستان به پیشروی‌های نظررس نائل گردیده است. با قبول گردیدن کنستیتوسیا جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی به صفت دولت صاحب استقلال، حقوق بنیاد، یگانه و دنیوی اعتراف شد. حاضرین ابراز داشتند که کنستیتوسیا همچون بختنامه ملت و سند بنیاد سیاسی راه من بعده پیشرفت و ترقیات دولت آزاد و دموکراتی ما را معین نمود. در خدمات گمرکی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بخشیده به سالگرد نوبتی کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان جمع آمد ادانه برگزار گردید. حاضرین وابسته به قبول کنستیتوسیا و ماهیت آن ابراز اندیشه نموده ابراز داشتند که 26 سال مقدم 6 نوامبر سال 1994 شهروندان تاجیکستان توسط رایپرسی عمومی خلقی سند سرنوشت سازی را قبول نمودند که آن اساس رشد من بعده دولتداری تاجیکان گردید. کنستیتوسیا همچون دستاورد بزرگ مردم تاجیک زمینه‌های حقوقی بنیاد دولت دموکراتی، حقوق بنیاد و دنیوی تاجیکان را فراهم آورده شرط عالی افاده حقوق دولتداری ملی، حمایه منفعت‌های ملی و حفظ حقوق هر یک شهروند مملکت می باشد. ذکر گردید که قبول کنستیتوسیا دستاورد ملی بوده با به دست آوردن آن در تاجیکستان نظم و نظام به اعتدال درآمد و به نظامی و به ترتیبی ها از بین برده شد. در فرجام جمع آمد کارمندان جوان خدمات عاید به حقوق و آزادی های انسان و شهروند فرقیت کنستیتوسیا قبول گردیده دوران استقلال و برتریت های بیشتر داشتنش از دیگر کنستیتوسیا ها فکر و اندیشه خویش را بیان داشته با پای کنستیتوسیا را شرح و توضیح دادند. بخشیده به تجلیل روز کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان در کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با اشتراک نمایندگان از کمیته دین، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم، سود کنستیتوسیونی، استادان فاکولته حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان، مربیان و تربیتگیرندگان مؤسسه دولتی مرکز تعلیمی چراغ هدایت نزد کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در موضوع نقش کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان در رشد دولت داری تاجیکان میز مدور برگزار گردید. شرح ماده و بابها و رعایت طلبات و مقررات کنستیتوسیا ماهیت اساسی معروضه های اشتراکچیان را تشکیل میداد. کنستیتوسیا همچون سند سرنوشت ساز در پیوست تاجیکستان با جامعه جهانی و شناخت آن، حفظ منفعت های ملی و دولتی، تامین صلح و ثبات و حقوق و آزادی های انسان نقش مهم تاریخی دارد. انکشاف پیشرفت جامعه بخصوص دولت های رشد یابنده تقاضا دارد که نظام اداره‌کنی دولتی باز هم منظم و مکمل و ثمرانک و پرمحصول گردد تا که جامعه با سرعت پیش رفته سطح زندگی مردم بهتر شود، صلح و وحدت و قانونیت و ترتیبات جمعیتی استوار گردد. در ریاست اگنتی اجتماعی و نفقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه همایشی علمی تحت عنوان کنستیتوسیا بختنامه ملت برگزار گردید که در آن رهبریت کارمندان کارخانه و نمایندگان از حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه فردوسی اشتراک نمودند. گفته شد که در محور اساسی کنستیتوسیا جمهوری تاجیکستان حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند قرار داشته برای حفظ آن دولت از تمام امکانیت‌ها استفاده می‌نماید. باید گفت که با در نظر داشت معیار و رکن‌های مخصوصی کنستیتوسیا جمهوری تاجیکستان که به حقوق و آزادی‌های انسان بخشیده شدند، کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان به یکی از بهترین کنستیتوسیاهای دنیا شامل گردیده است. قبول کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان همچون رویداد بزرگ تقدیرساز در تاریخ نوین تاجیکان با حرف‌های زرین ثبت گردیده، نقش آن همچون راهنما در پیشرفت حیات جامعه عصرهای عصر خدمت خواهد کرد. امروز در بانک دولتی امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک بخشیده به روز کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان چورابینی برگزار گردید. در چورابینی تاکید گردید که در تاریخ نوین مردم ما قبول کنستیتوسیای دولت صاحب استقلالمان یکی از رویدادهای مهمترین سرنوشت‌ساز بوده. این سنه مبارک هر سال با روح بلندی خاصه تجلیل می‌گردد. بعد از قبول کنستیتوسیا در کشور اصلاحات بنیادی و فراگیر سیاسی و حقوقی و اقتصادی و اجتماعی آغاز شده. تمام ساحه‌های حیات جامعه و دولت را به تنظیم
лозим даровард ва барои суботи конститутсионӣ заминаи мустақим фароҳам овард. Конститутсия ки метавон онро шиносномаи давлат ва бахтномаи миллат номид, бори нахуст Тоҷикистонро ба ҷаҳониён чун давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ муаррифӣ намуд. Забони тоҷикиро ҳамчун забони давлатӣ эълон ва рамзҳои давлатии мамлакатро муайян кард. ҳуқуқу озодии инсон ва шаҳрвандро, арзиши олӣ ва халқро баёнгари соҳибихтиёрӣ ва сарчашмаи ягонаи ҳокимияти давлатӣ эътироф намуд. Ба таъкиди иштирокдорон дар ин санади сарнавиштсоз бори нахуст ҳокимияти давлатӣ ба шохаҳои қонунгузор, суддӣ ва иҷроия таҷзия гардида, эътибори олӣ доштани меъёрҳои конститутсия ва амалӣ мустақими онҳо кафолат дода шуд. Дар асоси он парламенти касбии доим амалкунанда таъсис ёфт. Фаъолияти озоди иқтисодӣ, соҳибкорӣ, баробарҳуқуқӣ ва ҳифзи ҳуқуқи ҳамаи шаклҳои моликият эълон гардид. ҳамчунин дар муассисаи давлатии литсеи касбии махсуси маъюбони шаҳри Душанбе ҳамоиши илмию бадеӣ таҳти унвони Конститутсия бахномаи миллат чорабинӣ баргузор гардид. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистони соҳибистиқлол дар таърихи навини мамлакат санади воқеан таърихӣ ва тақдирсози миллат буда, он истиқлолияти давлатии тоҷиконро дар сатҳи қонуни олии давлат сабт намуда, асосҳои сиёсиву ҳуқуқӣ ва самтҳои таҳкиму пешрафти ояндаи онро мутобиқи меъёрҳои эътирофшудаи муосир муқаррар кард. Ин санади сарнавиштсоз таърихи манфиятҳои олии миллат ва давлати соҳибистиқлоламонро инъикос намуда, ба омили муҳимтарини кафолати устувори ҳаёти сиёсии ҷомеа мубаддал гардид. бахшида ба 26-солагии Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон маҳфилу чорабиниҳо баргузор гардиданд. гузориши хабарнигорони мо аз вилояти Хатлон. ҳамасола санаи 6 ноябрро мардуми шарифи Тоҷикистон ҳамчун рӯзи қабули Конститутсия бахтномаи миллат ҷашн мегиранд. Зеро маҳз қабули ин ҳуҷҷати муҳим соли 1994 тариқи райпурсии умумии халқӣ роҳи имрӯзу оянда ва пешрафти Тоҷикистони азизро муайян сохт. Бахшида ба таҷлили 26-умин солгарди қабули ин санади тақдирсоз дар толори фарҳангии Донишгоҳи давлатии Данғара ҳамоиши назариявӣ таҳти унвони нақши Конститутсия дар ҳаёти ҷомеа доир карда шуд. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ин омили муҳими муттаҳидшавӣ, ҳифзи розияти шаҳрвандӣ ва сулҳу субот дар ҷомеаи мо мебошад. Конститутсияе ки бевосита соли 1994 қабул шудааст, меъёрҳои он куллан фарқ карда ба стандарти байналмилалӣ ҷавобгӯ аст ва вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон аз он иборат аст ки Конститутсияро эҳтиром ва риоя намояд. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон воситаи асосии ба амалбарории қонунгузорӣ мебошад. Яъне Конститутсия асоси ба танзим дароварандаи тамоми муносибатҳои қонунгузорӣ дар ҷумҳурии мо мебошад. Бахшида ба 26-умин солгарди рӯзи қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, бахши фарҳанги ноҳия бо пешниҳоди барномаҳои гуногун ки инъикосгари волояти қонун, зиндагии орому осоиштаи сокинони мамлакат, пойдорию устувории ваҳдату истиқлолият, сарҷамъию ободкориҳо ва рушди имрӯзаву дурнамои мамлакат буд, пешкаши ҷамъомадагон гардонида шуд. Салуддин Иматов, Завқибек Файзуллоев барои барномаи иттилоотии Ахбор аз ноҳияи Данғара. дар ноҳияи Хуросон ба хотири гиромидошт аз рӯзи қабули Конститутсия ки имсол 26-умин солгарди онро бо шукӯҳи хоса кулли сокинони кишвар ҷашн мегиранд, ҷамъомади тантанавии идона баргузор карда шуд. аҳли маориф ва масъулину меҳмонон бо ифтихору самимияти хос нисбат ба ин ҳуҷҷати муҳими давлатдорӣ ки рукунҳои асосии ҳаёту фаъолияти моро танзим ва муайян месозад, ибрози андеша карданд. Бояд гуфт ки қабули Конститутсия дурнамои инкишофи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистонро муайян намуд. қабули қонунҳо бо мақсади таҳкими давлатдории нави тоҷикон ва танзими муносибатҳои муосири ҷамъиятӣ оғоз гардид. Конститутсия ҳамчун санади меъёрию ҳуқуқӣ асоси ташаккул ва рушди низоми ҳуқуқии амалкунанда эътироф шудааст. 6 ноябри соли 1994 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар райпурсии умумии халқӣ қабул гардидааст ва ин санад дар дигаргунсозии муносибатҳои сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоии ҷомеаи Тоҷикистон нақши муайянкунанда дошта, асосҳои сохтори конститутсионӣ, шакли идоракунӣ ва ташкили ҳудудии давлат, асосҳои таъсиси мақомоти марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, салоҳият ва муносибати онҳоро муайян намуд. маврид ба ёдоварист ки миллати соҳибтамаддуни тоҷик соҳиби бахтномаи хеш гардида, зиндагӣ ва рӯзгори худро зина ба зина беҳтар, осуда ва обод мегардонад. иброз гардид ки таҷрибаи қабули Конститутсия дар давлатҳои ҷаҳон аз ҷумла Тоҷикистони мо бар аъло нишон медиҳад ки он ҳамчун ҳуҷҷати бисёр муҳими сиёсӣ ва санади олии ҳуқуқӣ бо истиқлоли давлатӣ робитаи ногустасанӣ дорад. Худойдоди Раҷаб, Искандари Саид, ноҳияи Хуросон, барои барномаи Ахбор.
26-мин солгарди рӯзи қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд бо иштироку ифтихори аҳли ҷомеа таҷлил гардид. Сокинони вилоят ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун ифодагари нияту ормонҳои халқ асосу раҳнамои пешрафту шукуфоӣ арҷ мегузоранд. гузориши Маҳмуд Аҳмадзода ва Илёси Бобоҷон. дар кохи ба номи Абу Абдуллоҳ Рӯдакии шаҳри Хуҷанд ҷамъомади идона бахшида ба рӯзи қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон доир гардид, ки дар он роҳбарияту масъулини вилояти Суғд, кормандони ташкилоту идораҳо, аҳли илму адаб ва намояндагони аҳли ҷомеа ширкат варзида таъкид доштанд, ки дар даврони соҳибистиқлолии давлати тоҷикон қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз дастовардҳои муҳим ва ҳуҷҷати барномавӣ мебошад, ки самтҳои пешрафти давлат ва дурнамои онро пешбинӣ намудааст. و این سند دولتداری ملی همچون زمینه اساسی رشد ساحه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی کشور به حساب می رود. کنستیتوسیا تأمین کننده تمام حقوق‌های جامعه است. یعنی هم حقوق اجتماعی، حقوق سیاسی، حقوق اقتصادی، حقوق فرهنگی، این تمام شهروندان را تأمین می‌نماید و تمام شاخه‌های حاکمیت دولتی از حاکمیت اجراییه، حاکمیت سودی و دیگر قانونگذار هر سه شاخه حاکمیت دولتی در جامعه دموکراتی بر پایه بر اساس کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان نهاده شده است. نتیجه عملی کنستیتوسیا فضای آزاد برابر حقوقی و ولایت قانون و امکانات‌ها است که امروزها در شهر و ناحیه‌های ولایت سوغد ساکنان در کار و فعالیت، آموزش و راه ماندن ساحه صاحبکاری، بنیاد انشاءات ضروری و دیگر سمت و ساحه‌ها تشبس‌های سازنده را عملی می‌نمایند. در شهر و ناحیه‌های ولایت سوغد اقدام‌های سازندگی بهر استقبال شایسته از جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ادامه داشته تا تجلیل جشن ملی بنیاد تعمیر و نوسازی 10,000 انشاءات به نقشه گرفته شده تا امروز قسم زیادی نقشه‌های سازنده اجرا گردیدند. در جمع‌آمد ادانه بخشیده به روز قبول کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان یک قطار کارمندان فعال ساختار و واحدهای نظامی، کارمندان ساحه‌های ولایت برای سهم شایسته در پیشرفت‌ها، تامین ولایت قانون و ترتیبات با افتخارنامه و تحفه‌های تأسیس داده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوغد سرفراز گردانیده شدند. محمود احمدزاده، الیاس باباجان، ولایت سوغد برای برنامه اخبار. конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон ҳуҷҷати тақдирсозе мебошад ки барои таъмини давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд ва ягонаи тоҷикон заминаи ҳуқуқӣ гузоштааст ва дар он ҳуқуқу озодиҳои шахс муқаддас шумурда шуда баробарҳуқуқии тамоми миллату халқиятҳо эътироф гардидааст. бахшида ба 26-мин солгарди конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи рӯдакӣ ва шаҳри ҳисор низ чорабинӣ баргузор гардид. гузориши хабарнигорони мо. конститутсия ҷумҳурии тоҷикистонро давлати демократии ҳуқуқбунёд ва дунявӣ муаррифӣ намуда дар он барои ҳар як инсон шароити зиндагии арзандаро фароҳам сохт. дар ноҳияи рӯдакӣ бахшида ба 26-солагии қабули конститутсия бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроии ҳукуми давлатӣ ва сокинони ноҳия ҳамоиш доир шуд. зикр шуд ки конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон ки меъёрҳои он аз принсипҳои инсондӯстӣ манша мегиранд, ҳамчун ҳуҷҷати сарнавиштсози сиёсӣ ва ҳуқуқӣ эътироф гардида дар он арзишҳои муҳими ҳаётӣ ва марому мақсади кулли сокинони кишвар ба таври возеҳ инъикос гардиданд. пас аз тағйиру иловаҳое ки солҳои 1999, 2003 ва 2016 тариқи райпурсии умумихалқӣ ба конститутсия ворид гардид, онро такмил дод ва пурратар сохт. мувофиқи ин тағйирот тоҷикистон ба роҳи бунёди ҷомеаи ҳуқуқбунёд қадамҳои устувор гузошт. мо ҳамагон бояд ба қадри ваҳдати миллӣ ва истиқлолияти давлатӣ расем ва дар асоси конститутсия و قانون‌های عملکننده جمهوری تاجیکستان کار و فعالیت کنیم و کوشش نماییم که سهم ازنده خود را در پیشرفت وطن عزیزمان گذاریم. محض با واسطه کنستیتوسیا شهروندان میتوانند حقوق و آزادی خود را حمایت نمایند. کنستیتوسیا چون اساسی ترتیبات حقوقی در جامعه، یگانگی سیاسی و وظیفه‌های دولت را معین می‌نماید. این سند تقدیرساز برای رشد آزادانه جامعه شهروندی شرایط و امکانات‌های مساعد را فراهم آورد. محض کفالت کنستیتوسیونی است که در نوحه رودکی چون دیگر شهر و نوحه مملکت ساحه‌های خواجگی خلق رو به انکشاف نهاده، سطح زندگی ساکنان مملکت خوبتر و بهتر می‌گردد. باباکان امیرزاده، بهادر قربان، اخبار.
дар қасри фарҳанги шаҳри ҳисор бахшида ба ин рӯз чорабинии тантанаве баргузор гардид ки дар он намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри ҳисор кормандони касбу кори гуногун собиқадорон ва соҳибкорон иштирок доштанд. дар чорабинӣ зикр доштанд ки конститутсияи кишвар чун санади олии меъёрии ҳуқуқи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро ба танзим дароварда ин санади олии ҳуқуқи истиқлолияти давлатии тоҷикистонро таҳким бахшида асосҳои сиёсиву ҳуқуқӣ ва самтҳои умдаи пешрафтаи ҷомеаро ба меъёрҳои эътирофшудаи ҷаҳони муосир мутобиқ менамояд. Инчунин қайд гардид ки сокинони шаҳри ҳисор аз конститутсияи одилонаи худ эҳтирому итоат ба қонунро омӯхта ва дарк намуданд ки бунёди ҷомеаи демокративу ҳуқуқбунёде ки мавриди таваҷҷӯҳи аҳли башар қарор гирифтааст маҳз бо роҳи итоату риояи қонун ҳурмату эҳтиром доштан ба шаҳрвандони мамлакати худ ва дӯст доштани ватан муяссар мегардад. Инчунин дар чорабинӣ ба як қатор кормандони сохторҳои гуногуни шаҳр ва соҳибкорони фаъол ки дар ободони шаҳри ҳисор сам гузоштанд ифтихорномаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри ҳисор тақдим карда шуд. дар кишвари Хабаровск Федератсияи Россия бо мусоидати ҷамъияти тоҷикон дар иртибот ба рӯзи қабули конститутсия ҷамъомад доир гардид ки дар он ҳамватанонамон иштирок намуданд. гузориши Маҳмадалӣ Сафар ва Хуршеди Саидаҳмад. дар кишвари Хабаровски Федератсияи Россия ҷамъияти тоҷикон бо арзгузорӣ аз муқаддасоти миллӣ ва баландбардоштани ҳисси худшиносиву худогоҳии ҳамватанонамон рӯзи қабули конститутсияро бо эҳсоси гарми ватандӯстӣ таҷлил намуданд. дар ҷамъомад масъулони ҷамъият оид ба қабули бахтномаи миллат ва санади тақдирсоз ки яке аз омилҳои муҳими рушду инкишофи соҳоти мухталиф пойдории фазои осудаи кишвар ва фароҳам гардидани зиндагии шоистаи сокинон маҳсуб меёбад, изҳори андеша карда таҳкими пояҳои истиқлоли давлатӣ ва ҳифзи музаффариятҳои ин давраро маҳз аз риояи муқаррароти конститутсия арзёбӣ намуданд. ҳамасола 6 ноябр ин иди бузург бо як мароми хоса ва пуршукӯҳ истиқбол гирифта мешавад. мардуми тоҷикистонро чун мардуми бунёдкору созанда, сулҳпарвар бо фарҳанг дар тамоми дунё шинохтанд. мо тоҷикони шарқи дур низ дар қатори мардуми шарифи ҷумҳурии тоҷикистон ин иди бузургро бо як мароми хоса ва пуршукӯҳ истиқбол менамоем. шаҳрвандони мамлакат бо истифода аз ҳуқуқҳои конститутсионии хеш дар рушду инкишофи мамлакат саҳм гузошта кору фаъолияти хешро дар асоси муқаррароти он ба роҳ мемонанд. дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат дастовардҳои назаррас дар соҳаҳои гуногуни хуҷагии халқ ва татбиқи ҳадафҳои стратегӣ маҳз дар натиҷаи қабули санадҳои меъёриву ҳуқуқӣ ки аз конститутсия манша мегирад ба амал омада барои рушди минбаъдаи кишвар заминаи мусоид фароҳам овардааст. масъулони ҷамъияти тоҷикони кишвари Хабаровск зимни баргузории ҷамъомад дар иртибот ба рӯзи конститутсия таъкид доштанд ки қабули қонунҳои миллӣ дар заминаи талаботи замони муосир ба баланд гардидани сатҳи зиндагӣ ва некуаҳволии мардум асос гузошт. Маҳмадалӣ Сафар, Хуршед Саидаҳмад аз кишвари Хабаровски Федератсияи Россия барои барномаи ахбор. ботулизм беморӣ ниҳоят вазнин ва хатарнок буда дар баробари расонидани зарар ба системаи асаб, биноӣ, фалҷкунии мушакҳо, нафастангӣ ва фурӯбарии нутқ ҳолати беморро вазнин гардонида дар баъзе маврид боиси фавт низ мегардад. ин беморӣ бештар дар мавсими тирамоҳу зимистон дар ҳама давлатҳои ҷаҳон ба қайд гирифта мешавад. сабабҳои гирифторшавӣ ба ботулизм ва роҳҳои пешгирии он дар гузориши навбатӣ. ботулизм ин заҳролудшавии шадиди сироятӣ аз ғизоҳои консервашуда мебошад. ангезаи ботулизм дар муҳити беоксиген рушд намуда аз худ спораву заҳр ҳосил мекунад. дар вақти консервакунандани сабзавоту меваҷоте ки дар хона тайёр карда мешавад, спораи ботулизм ки дар хок ҳастанд ба ҳамун маҳсулот дохил шудагӣ бошад, онро агар тоза кардагӣ набошанд, дар шароити анаэробӣ ё беоксигенӣ дар ҳамин банкҳое ки мо консерва кардем намуди вегетативии ботулизм ҳосил мешавад ки он заҳр ҷудо мекунад. ҳамин заҳре ки ба ин банка ҷамъ мешавад дар ин маҳсулот дар вақти истифода бурдани он ба касалии ботулизм оварда мерасонад. сабабҳои гирифторшавӣ ба ин беморӣ истеъмоли консерваҳои сабзавотӣ махсусан боимҷон, бодринг, замбурӯғ, сир, қаламфур ва карам аст ки маҳз дар шароити хона бе риояи қоидаҳои тамизгардонӣ омода гардидаанд. ин беморӣ ба бадани инсон тавассути ғизои сироятёфта ворид гардида бо аломатҳои шадид инсонро дар ҳолати вазнин қарор медиҳад. аз ҳама камаш баъди 2-3 соат пайдо шуданаш мумкин беморӣ шадид пайдо мешавад
баъди истеъмол баъди 2-3 соат 4-5 соат нишонаи якуми беморӣ пайдо шудан аз ҳама дароз давраи пинонӣ мумкин ки то 7 рӯз 8 рӯза бошад. Якумаш баъди истеъмол хушкшавии даҳон пайдо мешавад, беҳолӣ, бемадорӣ, дар баъзе ҳолатҳо 1 карат ё 2 карат қайд пайдо шудан, лекин баъди 2-3 соат аломатҳои махсуси ботулизм сар мешавад. дар ҳолати дер ба табибон муроҷиат кардан миқдори камтарини токсини ботулинӣ метавонад беморро ба фавт оварда расонад. вояи миёнаи ба фавт расонидани инсон 1 микрограммро ташкил медиҳад. аз сабабе ки заҳри ботулизм ниҳоят заҳри сахти табиӣ мебошад, ниҳоят сахт, барои ҳамин фавти он ҳам баланд мебошад. агар сари вақт ба бемор ташхис гузошта дар беморхона бистарӣ карда шавад, он вақт табобати он ниҳоят хуб мебошад. роҳҳои табобати ин бемории шадиди сироятиро табибон чунин маънӣ дод карданд. аввал меъдаро мешӯем, хунаи тозакунанда гузаронда мешавад. махсусан гуфтан дар кор аст ки шуштани меъда бо найчае ки найчаи назогастралӣ бояд тоза карда шавад ки дар он ҷо заҳре ки дар меъда аст ягонгар намонад. агар ки нишонаҳои ботулизм дар бемор бошад, мо бояд зардобаи зидди ботулиникӣ гузаронем. ҳангоми омода кардани консерваҳои гуногун дар шароити хона риояи қоидаҳои безараргардонӣ ва шароити нигоҳдошти маҳсулот то давраи истеъмол зарур аст. истеъмоли консерваҳои сарпӯшашон дамида ва зангзада қатъиян мамнӯъ мебошад. маҳсулоти дар шароити хона консервашударо ки зиёда аз 1 сол нигоҳ дошта шудааст истеъмол кардан лозим нест. дар ҳолати бад шудани саломатӣ ва пайдошавии аввалин аломатҳои беморӣ фавран ба муассисаҳои тиббӣ муроҷиат кардан лозим аст. зулфия раимзода, маъруфи абдулло, фирӯзи мусо, ахбор. дар иртибот ба татбиқи муваффақонаи ҳадафҳои стратегии мамлакат бо назардошти рушди соҳаҳои гуногуни иқтисодиёт тадбирҳои муассир амалӣ карда мешавад. аз ҷумла дар доираи татбиқи ҳадафи 4 стратегӣ саноати кунунӣ бо суръати мамлакат бунёди корхонаҳои нави муҷаҳҳаз бо технологияи муосир ба нақша гирифта шудааст ки баробари ба кор даровардани онҳо садҳо ҳазор ҷойҳои нави корӣ муҳайё карда хоҳад шуд. шарҳи Маҳмадалӣ Сафар. дар доираи татбиқи ҳадафҳои стратегии мамлакат соҳаҳои мухталифи иқтисодиёт рушд намуда тадриҷан барои расидан ба истиқлолияти энергетикӣ, раҳоӣ аз бомбасти коммуникатсионӣ ва таъмини амнияти озуқаворӣ тадбирҳои муҳим амалӣ карда шуд. иқдомоти муассиру созандаи роҳбарияти давлату ҳукумат барои фароҳам овардани шароити арзандаи зиндагӣ аз ҷумла таъсиси ҷойҳои корӣ ва ба шуғли доимӣ фаро гирифтани сокинон бо роҳи татбиқи муваффақонаи ҳадафи 4 стратегӣ саноати кунунӣ бо суръати кишвар амалӣ карда мешавад ки дар ин самт низ дастовардҳо назаррас аст. тавассути саноати кунунӣ бо суръати кишвар ояндаи наздик сифати рушди иқтисодии миллӣ таъмин гардида дастгирии соҳибкориву сармоягузорӣ густариш дода мешавад. ба соҳаҳои мухталифи иқтисодиву иҷтимоӣ дар 7 соли оянда беш аз 100 миллиард сомонӣ қарз ҷудо карда хоҳад шуд ки ин нишондиҳанда нисбат ба 7 соли гузашта 1.5 баробар афзоиш дода мешавад. тасмим гирифта шудааст ки 7 соли оянда бо афзоиши ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишвар то 2 баробар ва ҳиссаи табақаи миёнаи аҳолӣ ба 45% расонида сатҳи камбизоатӣ то 15% коҳиш дода хоҳад шуд. бо ин мақсад дар бахши иқтисодӣ ба 3 вазифаи асосӣ бо роҳи баланд бардоштани гуногунсамтиву рақобатнокии иқтисоди миллӣ таъмин намудани рушди устувор, афзоиш додани ҳиссаи табақаи миёнаи аҳолӣ ва расидан ба сатҳи рушди иҷтимоиву иқтисодии кишварҳои даромадашон миёна афзалият дода мешавад. барои расидан ба ҳадафи 4 стратегӣ саноати кунунӣ бо суръати кишвар ба рушди соҳаҳои саноати маъдан, металлургияи ранга, мошинсозӣ, саноати сабук, хӯрокворӣ ва дорусозӣ афзалият дода барои коркарди ҳарчи бештари ашёи хом афзоиш додани ҳаҷми истеҳсоли молу маҳсулоти рақобатноки ивазкунандаи воридот ва ба содирот нигаронидашуда тадбирҳои зарурӣ роҳандозӣ мегардад. раванди саноати кунунӣ бо суръати кишвар ки ба ташкили садҳо ҳазор ҷойҳои нави корӣ мусоидат мекунад густариш дода шуда дар ин замина корхонаҳои хурду бузурги саноатӣ барои истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазири ивазкунандаи воридот сохта мавриди истифода қарор дода мешавад. идомаи ахбор. барои дар сатҳи баланд истиқбол намудани ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар маркази маъмурии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон шаҳри Хорух корҳои созандагиву бунёдкорӣ идома дорад. дар корҳои ободониву бунёдкорӣ саҳми шарикони рушд низ назаррас мебошад. гузориши ҳамкорони мо.
مرکز ماموری ولایت مختار کوهستان بدخشان شهر خاروغ در دوام سالهای صاحب استقلال کشور با بنیاد شدن چندی انشاءات زمانوی سیمای خود را کاملا تغییر داده است. مشکلات کارخانه فرعی خواجگی منزلی و کمونالی شهر خاروغ این ویران و ولنگار بودن انشاءات ساحه به حساب رفته در این ردیف بهر پره و بهتر نمودن 5 حوض آبپرتو در مرکز ولایت کارهای از نفسازی طبق لایحه ادامه یافته است. بهر بنیاد و از نفسازی حوضهای آبپرتو $800,000 آمریکایی روانه گردیده الکی 40% کارهای ساختمانی در حوضهای نامبرده به انجام رسیدند. در اساس لایحه مذکور این از نفسازی 5 حوض آبپرتو از طرف پدرچی ولایتی پامیرنگر سرویس کار فعالیت کرده رفته ایستاده است و در نظر است که تو ماه مای سال 2021 کار فعالیت در این پروژه با صفت بلند به انجام رسانده من بعد با روی استفاده با کارخانه آب تشناب شهر خاروغ واگذار کرده شود. در کارهای ساختمانی 45 نفر متخصصان محلی به کار جلب شده توسط تکنیکای معاصر کارهای بنیادی را با صفت بلند انجام می‌بخشند. مسئولین ساحه مقصد دارند که تا تجلیل 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای ساختمانی را جوابگو به طلبات زمان به اتمام رسانند. اطلاع داده شد که طبق لایحه در موضع نوادک شهر خاروغ ولایت مختار کوهستان بدخشان ساختمان کارگاه کارکرد پرتاب‌های معیشی به نقشه گرفته شده کارهای ساختمانی طبق لایحه ادامه دارد. برای ساختمان کارگاه زمانوی $2 میلیون مبلغ جدا گردیده بنیاد انشاءات را فیلیال شرکت حیات گروپ تاجیکستان به ذمه دارند. پیمانکار ساختمان کارگاه کارکرد پرتاب‌های معیشی شهر خاروغ به ذمه ساختمانچیان صاحب تجربه جمعیت دارای مسئولیت محدود بنیاد ناحیه شغنان گذاشته شده است. ساختمانچیان پره از حساب باشندگان شهر و ناحیه‌های ولایت به کار دعوت شده در محل زیستشان با جای کار و معاش خوب تامین می‌باشند. انشاءات دیگری که طبق لایحه ساختمانش ادامه دارد این بنای ماموری کارخانه فرعی خواجگی منزلی و کمونالی شهر خاروغ است. برای بنیاد انشاءات زمانوی $370,000 آمریکایی روانه شده در این انشاءات کارهای بنیادی خوب به نظر می رسند زیرا الکی 40% کارها در فرصت کوتاه‌ترین عملی شده کارگران به دیواربندی و آرماتور بافی سرگرم کار می باشند. انشاءات از جانب شرکت برادران عملی شده ایستاده است. طبق لایحه ساختمان خط آبگذر و تعمیر بنای اساسی کارخانه واحد دولتی آب و تشناب نیز جریان داشته الکی قسمت زیادی کارهای وصل و نصب و کندن و خوابانیدن قبارهای آبگذر و تعمیر و تجدید بنای اساسی در عرفه انجامیابی قرار دارد. جهت در سطح بلند استقبال کردن جشن فرخنده ملت 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان روند کارهای آبادانی و سازندگی در همه شهر و نواحی ولایت با سرعت بلند ادامه داشته ساکنان ولایت این سنه فرخنده را با دستاوردهای بی‌نظیر استقبال خواهند گرفت. در ناحیه یوانی ولایت ختلون با استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی و تطبیق هدفهای سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی 260 انشاء در ساحه معارف و تندرستی، راه و نقلیات و دیگر سمت‌ها به استفاده داده شد. عین حال کارهای ساختمانی در 50 انشاء با سرعت ادامه دارد. گزارش خبرنگاران ما از ناحیه یوان. در زمان استقلال دولتی در زمینه عملشوی اقدام‌های بزرگ ناحیه یوان ولایت ختلون با پیشروی‌های نظررس نائل گردید. در دوام 2 سال اخیر با مقصد سزاوار پیشواز گرفتن جشن 30 سالگی استقلال دولتی نزدیک 300 انشاءات تعیینات گوناگون در مرکز و دهات ناحیه ساخته مورد استفاده قرار داده شد که این روند در باز هم بهتر شدن صفت خدمت‌رسانی به اهالی زمینه مساعد گذاشت. تا سال 2021 در شهرک و دهات ناحیه بیش از 80 انشاءات دیگر ساخته می شود. عین حال با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه سهم صاحبکاران و ساکنان کارهای ساختمانی در انشاءات جشنی با جلب متخصصان محلی با سطح و صفت بلند ادامه دارد. از 341 انشاءات نقشه‌ای که تا سالگرد نوبتی استقلال دولتی باید در ناحیه یوان ولایت ختلون ساخته شود، بیشترش جهت تطبیق هدفهای سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی در سطح دهات بنیاد کرده می شود. تا امروز در دایره تدبیرهای آبادانی با سهم صاحبکاران و شخصان سخاوتمند 5 کیلومتر راههای مرکزی و داخل دهه دستگیرک دهات حسن حسین ناحیه منفرش و چراغان گردیده همزمان با مقصد رشد ساحه ورزش و جلب جوانان به طرز حیات سالم تالار و میدانچه‌های ورزشی ساخته شده است. مردم دهه دستگیرک جشن 30 سالگی که در پیش استاده است با یک سری بلند با یک روحیه بلند کارهای آبادانی را ادامه داده ایستادند. عین حال کارهای ساختمانی در مکتب رقم 15 میدان پرچم ملی و دیگر اینفراستراکتور دهه دستگیرک جریان دارد.
در دهه نوآبادی جماعت دهاتی ستاره سرخ از 23 انشاءات جشنی نقشوی 17 تایش مورد استفاده قرار داده شد. در دهه مذکور با سهم صاحبکاران جهت بهتر ساختن سطح و صفت خدمترسانی به اهالی دهات، اینچنین تشکیل جایهای نوی کاری و رشد اینفراستراکچور دهات، بینای معاصر چایخانه و مرکز سلامتی ساخته شده روزهای نزدیک مورد استفاده قرار داده می شوند. ساکنان دهه از آبادی امروزه خاطرجمع نبوده برای باز هم بنیاد کردن انشاءات‌های نو به نو آباد زیبا گرداندن دهه کوشش غیرت زیاد دارند، نیت‌های خوب دارند. در بینای کودکستان و دیگر انشاءات ساحه اجتماعی کارهای ساختمانی پورا به انجام رسیده است و در نزدیکترین فرصت مورد بهره برداری قرار داده شده. نفران زیاد صاحب جای کاری موافق می‌گردند. تدبیرهای آبادانی که هدف اساسی پیش از همه فراهم ساختن شرایط مساعد کار و خدمترسانی به اهالی میباشد، در ناحیه یاوان ولایت ختلان رو به پیشروی دارد. فعلا با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه یاوان، سهم صاحبکاران و ساکنان در مرکز ناحیه کارهای ساختمانی در چند انشاءات مهم از جمله بیناهای بلندآشیانه استقامتی و دیگر اینفراستراکچور ضروری جریان دارد. кишоварзони ноҳияи Мастчоҳ дар вилояти Соғд нахустин шуда иҷрои дурнамоии пахтаро таъмин намуданд. дар хоҷагиҳои кишоварзии ноҳия 27500 тонна ашёи хоми саноатӣ истеҳсол карда шуд, ки нисбат ба соли гузашта 5500 тонна зиёд аст. гузориши Равзали Раҳмон ва Дилшод Юсуфӣ. در خواجگاهی کشاورزی نوعی مسچو با استفاده عاقلانه آب و زمین، نوهای سرحاصل و تخمی پخته، مهارت و تجربه متخصصان ساحه، رعایت اگروتکنیکا و افزون نمودن حجم استحصال اشیاء خام صنعتی، اجرای برنامه دولتی رشد پخته‌کاری نایل میشوند. دورنمای استحصال امسالی پخته برای نوعی مسچو 27430 تن معین شده. این نشان دهنده پورا تامین گردید که نسبت به سال گذشته 5500 تن زیاد است. در ساحه پخته‌کاری که یکی از ساحه‌های اساسی و افضل‌النوک در ناحیه به شمار برود، سال جاری دهقانان ناحیه میدان کشتی پخته را وسیع نمودند. حجم استحصال پخته نیز افزایش یافته شد. 27500 تن پخته استحصال نمودند. حاصلناکی از هر گکتار 23 سنی را تشکیل می‌دهد. در نوع مسچو حجم استحصال پخته هم از حساب زیاد کردن مساحت کشت و هم از حساب بلند برداشتن حاصلناکی افزون کرده می شود. در جماعت دهات نوبهار طی سالهای اخیر زمین‌های نو از خود کرده شده. خواجگاه دهقان از حساب این زمین‌ها میدانی کشت پخته را زیاد کرده ایستادند. از حساب وسیع نمودن میدانی کشت و هم بلند برداشتن حاصلناکی امسال خواجگاه جماعت دهات نوبهار 5000 تن پخته استحصال نمودند که نسبت به 5 سال گذشته 1000 تن زیاد می باشد. در جماعت دهات پلدارک اجرای همه چاره‌بینی‌های پخته‌کاری عامل حاصلناکی از 30 تا 50 سنتری پخته در بسیار خواجگی‌ها میباشد. دورنمای نقشمان 4800 تن بود، زیاده از 5500 تن پخته استحصال کردیم. اگر در حدود جماعت دهات پلدارک 700 خواجگی دهقانی به پخته‌کاری مشغول شده باشند، زیاده از نصف آنها 400 خواجگی دهقانی از 35 تا 50 سنتری حاصل پخته روی آوردند. بلند گردیدن حاصلناکی پخته در برابر استفاده تخمه‌های سرحاصل و آینده‌دار وطنی چون نعمت و آریایی، یک چند نوع پخته خارجی و مهارت و کاردانی پخته‌کاران وابسته است. این همه دستاوردها در پخته‌کاری این مهنتی خوب دهقان است و دستگیری دولتمان است. خواجگی ما 13 گکتار کشت پختی نوی اوریون رو کش نمودیم. امسال حاصلناک خیلی بلند می باشد. دو چینه قطعه 37 سنتنری و زواده پخته تازه کنی پخته سپردیم. من این سیم چینه قطعه با 14 سنتنری پخته برآورد شدیم. حاصلناکی رو باید 54-53 سنتنری میرسونیم. در نوع مسچو 3700 خواجگی‌های دهقانی به پخته‌کاری مشغول گردیده. وابسته به اقلیم و آب و هوا حاصل در ماه سپتامبر پخته رسید و جمع‌آوری اساساً در میانه ماه آغاز شد. حاصل پخته پورا با اشتراک سهامداران خواجگی‌ها جمع‌آوری در پخته‌چینی هر روز از 13000 تا 17000 نفر سهامداران شرکت ورزیدند.
سهامداران علایده تا 3 تانه و به حساب میانه هر نفر سهامدار خواجگی‌های دهقانی 1.5 تانگی پخته چیدند. تا این دوره در همه قطعه حاصل پخته 3 مراتبه چیده شده. برای چینش چهارم نیز حاصل فراوان موجود است. کشاورزان ناحیه امکان دارند با زیاده از 3000 تن پخته جمع‌آوری نمایند. در کارخانه‌های کارکرد قسم اساسی پخته خواجگی‌ها کارکرد گردیده. نرخ پخته استحصال برای صادرات و فروش برای کارخانه‌های رساندگی کارکرد نهایی در داخل کشور تیار کرده می‌شود. روزای رحمان، دلشاد یوسفی، ناحیه مسچو، اخبار. дар ноҳияи лахш 5 канали калон мавҷуд аст ки тавассути онҳо заминҳои корам бо оби полизӣ таъмин карда мешаванд. пеш аз мавсими обмонӣ тоза кардани канал ва ҷӯю дигар иншооти обрасонӣ имконият медиҳад ки кишоварзон бе мушкилӣ бо оби полизӣ таъмин карда шаванд. гузориши хабарнигорони мо. агар соли гузашта дар ноҳияи лахш каналҳои калони обравӣ ҳудуди 10 ҷамоати деҳо дар фасли баҳор аз сангу шағал тоза карда мешуданд, имсол дар доираи тадбирҳои омодагӣ корҳои тозакунӣ дар фасли тирамоҳ ба роҳ монда шуд. ин тадбир бо назардошти омода намудани каналҳо ба мавсими обмонӣ роҳандозӣ карда шудааст. тибқи иттилоъ, корҳои тозакунии каналҳо ва барқарор кардани мавзеъҳои хароб гардида бо дастгирии ҳукумати мамлакат ва шарикони рушд ба роҳ монда шудааст. имрӯз дар ноҳия машқ махсуси тактикӣ ташкил гарда тариқи шаҳр зиёда аз 1300 нафар аҳолӣ ба корҳои дастаҷамона сафарбар гарда каналҳо, селпартоҳо, заҳбурҳо, ҷӯйборҳо тоза гарда таҳдиди хатари офатҳои табиӣ пешгирӣ гарда истодааст. дар марҳилаи аввал онҳо бо ҷойи кори муваққатӣ ва бо маблағ таъмин гарда истоданд. марҳилаи дуюм каналҳо, ҷӯйборҳо тоза гарда таъмини амнияти озуқавории ноҳия таъмин гарда истодааст ва дар марҳилаи сеюм бошад пешгирӣ ва хатари офатҳои табиӣ низ паст гарда истодааст. дар доираи барнома ки дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд амалӣ карда мешавад, дар рафти тоза кардани каналҳо 1300 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷойи кори мавсимӣ таъмин карда шудаанд. обу ҳавои мусоиди имсола имкон дод ки корҳои тозакунии каналҳо вусъат дода шуда мушкилоти ҷойдошта саривақт бартараф карда шавад. канали ғулама 35 километр дарозӣ дошта тавассути он зиёда аз 2000 гектар замини кишоварзии 4 ҷамоати деҳоти ноҳия бо об таъмин карда мешаванд. ҳамасола бар асари бори шод ва фаромадани сангпораву шағал аз доманакӯҳҳо чанд қисмати канори канали ғулама хароб шуда таъмирталаб мегардад. вусъат додани корҳои созандагӣ, бартараф намудани ҷойҳои харобгардида ва пок намудани каналҳои обрав имконият фароҳам меорад ки хоҷагидорон бо оби полезӣ пурра таъмин карда шаванд. агар каналҳои обрави мазкур саривақт тоза карда нашаванд, дар фасли баҳору тобистон таъмини хоҷагидорон бо оби полезӣ мушкил мегардад. бо оби полезӣ таъмин будани замин истифодабарандагон шароит фароҳам меорад ки дар ноҳия ҳар қитъа замини корам самараноку оқилона истифода бурда шуда ҳамзамон ҳосилнокӣ низ баланд бардошта шавад. барномаи ахборро идома медиҳем. корбони зидди муходироти 2020 ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд расид. чорабиниҳои муштараки фарҳангӣ, фароғатӣ ва варзишии агентии назорати маводи нашаварӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо вазорати корҳои дохилии мамлакат зери унвони корбони зидди муходироти 2020 таҳти шиори якҷо бар зидди маводи нашадор мубориза мебарем дар 14 шаҳру ноҳияҳои мамлакат ба нақша гирифта шудааст. гузориши навбатӣ дар ин хусус. корвони зидди муходироти 2020 ба шаҳри ноҳияҳои вилояти Суғд расид. чорабиниҳои муштараки фарҳанги фароғатӣ ва варзишии агентии назорати маводи нашавоварӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо вазорати корҳои дохилии кишвар зери унвони корвони зидди муходироти 2020 таҳти шиори якҷо бар зидди маводи нашавовар мубориза мебарем дар 14 шаҳри ноҳияҳои кишвар ба нақша гирифта шуда баъд аз шаҳрҳои Панҷакен ва Исфара дар шаҳри Хуҷанд қарор гирифт. силсила чорабинии мазкур ки дар доираи нақшаи чорабиниҳои муштараки агентии назорати маводи нашавоварӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати корҳои дохилӣ пешбинӣ гардидааст, аз дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва амалишавии стратегияи миллии мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2013-2020 сарчашма мегирад. мақсади чорабинии корвони зидди муходироти 2020 таҳти шиори якҷо бар зидди маводи нашавовар мубориза мебарем роҳандозӣ намудани тарғибу ташвиқи тарзи ҳаёти солим, пешгирӣ ва коҳиш додани сатҳи нашамандӣ ва баланд бардоштани маълумотнокии аҳолӣ бар зидди нашамандӣ дар ҷомеа мебошад.
чорабинии мазкур дар шаҳри хуҷанди вилояти суғд бо ҷалби ҷавонону наврасон ва варзишгарон дар давоми 3 рӯз мусобиқаҳои варзишӣ аз ҷумла футбол, волейбол ва тенниси рӯи миз гузаронда шуда, даври ҷамъбастии он бо иштироки роҳбарiyat ва намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, раёсати агентӣ, раёсати вазорати корҳои дохилӣ, муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, касбию техникӣ ва олии шаҳри Хуҷанд натиҷагирӣ карда шуд. бояд гуфт ки ҳукумати кишвар дар самти муқовимат бо муомилоти ғайриқонунии маводи нашадор ва пешгирии нашамандӣ тамоми тадбирҳои мушаххасу судмандро роҳандозӣ менамояд. дар интиҳои чорабинӣ ба ғолибони мусобиқаи варзишӣ ҷоиза, ифтихорнома, сипоснома ва тӯҳфаҳои арзишноки хотиравӣ супорида шуда, бахши фарҳангию фароғатӣ анҷомбахши барномаи мазкур гардид. барои ҷалби наврасон, роҳандозӣ намудани тарзи ҳаёти солим ва оммавигардонии намудҳои гуногуни варзиш дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар моҳлати 10 рӯзи таътили тирамоҳӣ мусобиқаҳои варзишӣ ба роҳ монда шуданд. чорабиниҳои варзишӣ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 56 ба ифтихори 26-умин солгарди ҷашни Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади тарғибу ташвиқи намудҳои гуногуни варзиш, рушди бемайлони он ва роҳандозӣ намудани тарзи ҳаёти солим миёни хонандагон ба роҳ монда шуд. мусобиқаи мазкур дар намудҳои шашка ва велосипедронӣ байни хонандагон аз синфҳои 5 то 9 дар сатҳи баланди ташкилӣ сурат гирифт. велосипедронӣ аз ҷумлаи варзиши шавқовару дӯстдошта миёни наврасон ба ҳисоб меравад. рақобат дар намуди шоҳмоту шашка ки шавқмандони зиёд дорад барои инкишофи зеҳнии инсон мусоидат менамояд. нақшаву барномаҳои таълимии муассисаи таълимии мазкур дар асоси талаботи вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия гардида, омӯзгорони муассиса фаъолияти худро дар самти сифати таълим ҷиддӣ ба роҳ мондаанд ва донишҳои назариявиро бо амалия пайванд месозанд. ҳадаф аз гузарондани чунин чорабиниҳо тарбия намудани ҷавонон дар рӯҳияи ватандӯстӣ, ватанпарастӣ, хештаншиносӣ мебошад ва ҳар рӯз қариб ки чорабиниҳои маҳфили ғазалхонон аст, китобхонҳо аст, маҳфилҳои фанӣ гузаронида мешавад, аз он ҷумла аз фанҳои гуногун. гузарондани чунин мусобиқаҳои варзишӣ дар муассисаҳои таълимӣ миёни хонандагон барои оммавигардонии варзиш, тарғиби намудҳои гуногуни чорабиниҳои солимгардонӣ дар рӯзҳои таътил ва рӯҳбаланд гардидани хонандагон замина мегузорад. хонандагон дар рақобат бо якдигар нуқтасанҷона ва бо ҷасорат маҳорати худро дар мусобиқаҳо санҷида қувваозмоӣ карданд. ба нафарони ғолибият ба даст оварда тӯҳфа ва ифтихорномаҳо супорида шуд. зульфия раҳимзода, фарҳоди восе, убайдуллои сайвалӣ, ахбор. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии ахбор ба анҷом мерасад. ба шумо зиндагии ободу осоиштаро таманно дорем. бо барномаҳои телевизионӣ Тоҷикистон бимонед.